twongeye kubasuhuza mwe bakunze b'ikiganiro Sky Show, twizere ko mumeze neza cyane kandi ko buri kimwe cyose kiri kugenda neza cyane. So rero hari aho biba bitari kugenda neza gusa tujye twizera ko Imana burya niyo nkuru kandi niyo ibasha kuba yakemura ibitagenda neza ndetse n'ibigenda neza ikaba yakomeza ndetse bikaba byakomeza kugenda neza. So rero hari ababa barwaye, hari ababa bavutse, hari ababa bapfuye, hari ababa bari bazima, ntabwo twese ubuzima hano mu isi twese tuba tumeze kimwe cyangwa se ibintu byose biba bimeze kimwe. So rero ariko muri kategori yose waba urimo nuko icyo ugomba kumenya nuko ugomba kwiragiza Imana. So rero uno munsi tugarutse muri updates zacu zigiye zitandukanye. Hari amakuru tuba dufite hano agiye atandukanye, aya showbiz, aya politiki, aya siporo ndetse n'agenda avugwa mu bindi bintu bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane tukibanda muri showbiz tukareba se ubundi muri showbiz ho bihagaze gute cyane ubundi tukanyaruka tukajya kureba hirya no hino ku migabane igiye itandukanye, haba ku mugabane wa Amerika, haba ku Aziya, Australia, Afrika n'indi, ndetse tukagenda tumenya se bimeze bite, byihagaze gute, birimo biravugwa hirya no hino, ni ibihe nazana hano kuri Sky TV Show, ubundi tugahereza abakunzi ba Sky TV Show kugira ngo umunsi wanyu ukomeze ugenda neza, wamenye amakuru ndetse nawe hari icyo wamenye kijyanye n'ibiri kuvugwa hirya no hino. So rero nimba utarakora subscribe, ndakwibutsa ko wakora subscribe kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kuba wamenya update za Sky TV Show iba yaguteguriye kugira ngo umenye se ni izihe zirimo ziravugwa hirya no hino. So rero tugiye kugaruka mu update yacu agiye atandukanye, aho tugiye kugaruka cyane ziri kuvugwa muri showbiz, ari ziba hari ziri kuvugwa muri showbiz, hari ziri kuvugwa ku manza, ariko ni inkuru ari ziri kuvugwa cyane kuri Okama, ziri kuvugwa cyane kuri Okama, aho Okama nawe ngo yibarutse ndetse akaba yongeye kwibaruka undi mwana, ndetse tukagaruka no ziri kuvugwa kuri padiri wa diocese nawe wagejejwe ku rukiko uyu munsi, akaba arimo n'iziri kuvugwa ndetse n'izundi navuga ngo ziri kuvugwa nawe za Karasira nawe, aho ziri kuvugwa cyane ko nawe urukiko kabisa zirimo zirabana. So rero tugiye kwihutsa twihutisha izi nkuru kugira ngo se tugende tumenya hirya no hino ubundi byifashe gute, bihagaze gute. So rero natinze kandeba izo duheraho, kaduhere kuri iyi ngiyi ya Karasira, kaduhere kuri ya Karasira. So inkuru rero iravuga ngo mu rukiko rukuru urugereko rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruri mu karere ka Nyanza agiye gukomeza iburanishwa mu rubanza ruregwamo Karasira Uzaramba ndumva ariko yitwa, ni nyuma y'uko rusubitswe aho yari yihanye inteko yose imuburanisha. Gusa urukiko rwa Kigali rugatesha agaciro impamvu zose yatangaga. Biteganyijwe ko kuri uyu wa 12 na 13 Gashyantare 2025 Karasira akomeza yiregura ku byaha byose aregwa. Iyo akaba rero ari urubanza rwa Karasira nk'uko bisanzwe bizi, aho yari yihanye inteko yose imuburanisha avuga yuko ngo atashaka ko ari izongera kuba yamuburanisha, ariko ubu ngubu akaba hateganyijwe yuko ku itariki 12 na 13 Gashyantare 2025 Karasira akomeza yiregura ku byaha byose aregwa. Akaba rero aribwo ari buze kuba yakomeza uno munsi dukorewe no nkuru, nibwo ari buze kuba yakomeza kuburana ku byaha aregwa, ndetse ari buze no kuba yazabikomeza n'ejo
akomeza kwiregura ndetse no kugenda arushaho kuba yabasha kuba yakora ku rubanza rwe kugira ngo arebe ko yataha cyangwa se rwamutsinda akaba yajyanwa amwigororwa ndetse akaba yabasha kuba yafatirwa ibihano bimukwiye cyangwa se mu gihe yaba yahamwe n'ibyaha aregwa. Twakomeje another update, ni update ziri kuvugwa kuri kuri Okama. Tuvuge kuri Okama, umuhanzi Okama n'umukunzi we Teta Trace bibarutse umwana wa kabiri ubuheta nyuma y'imfura yabo bise Sweet Eira babyaye muri Kamena 2023. Akaba ari umwana wa Okama wa mbere witwa Sweet Eira, aho yabyawe mu mwaka w'ibihumbi 2023. Akaba ari hafi kuzuza imyaka 3, akaba ari hafi kuzuza imyaka 2, aho 2-3 hafi aho. Akaba rero ari umwana navuga ngo nawe wakunze kuba yagaragara cyane mu bwuzu bwinshi cyane bugiye butandukanye, aho ari umwana uri hamu cyane kabisa, kandi ari umwana ubona koko ari umwana w'umusitari. So rero bano bagiye bombi kuba bakongera kwibaruka undi mwana w'ubuheta, akaba ari umwana wa kabiri wa Okama, aho kabisa navuga ngo ni ibintu byiza cyane, ni ibintu biryoheye cyangwa se binogeye amaso kubona bagiye kongera kwibaruka akandi kana kabo ka kabiri. So rero ubona undi ni Okama, aho tugiye kongera kugaruka ku zindi update ziri kuvugwa kuri Musenyeri, aho nawe update nawe ziwe ziri kuvuga ngo Musenyeri Dr Mugiraneza Mugisha Samuel wayoboye diyoseze yashyira muri Angilikani yagejejwe ku rukiko rw'ibanze rwa Muhoza, aho agiye kuburana ku ifungwa n'ifungurwa. Akurikiranyweho ibyaha birimo kunyereza no gukoresha umutungo wa diyoseze mu nyungu ze bwite mu gihe yayiyoboraga, atonesha n'ikene wabo n'ibindi. So rero uyu akaba ari Musenyeri uri kuregwa kuba ari uko yaba yarakoresheje umutungo wa diyoseze mu nyungu ze. Akaba rero kuri uno munsi yagejejwe ku rukiko rwa Muhoza, aho agiye kuburana ku ifungwa n'ifungurwa rye, by'umwihariko kuba hanakorwa cyangwa se hanyurwa mu buryo rw'ibyo aregwa, kugira ngo se nimba ari ibimuhamya abihanirwe, ndetse nimba ari n'ibyo bitanamuhama cyangwa se nk'ibyo twakita ngo arabeshyerwa nabwo arekurwe. So rero kuno butsi nibwo agiye kuba yaburana ku ifungwa n'ifungurwa rye by'umwihariko, ndetse bakaba bamenya se ubundi bihagaze gute, cyane ko byose bisobanukirwa mu rubanza. So rero muri izo update twari turi kumwe n'Sky mwenyewe ni ya Pablo Papito Pachino Makanati Scopisto, it's your back and sharp Pagan boy. I know the Devone de Qui, it's your shop where the Sky Missy move. Katubonane muri update z'utaha.